U Sjenici je danas zabilježen zemljotres jačine 4,4 stepena prema Richterovoj skali, što je izazvalo zabrinutost kod stanovnika ovog dijela Srbije. Seizmolozi ističu da su početne procjene magnitude potresa često malo precijenjene, te da je stvarna jačina ovog potresa bila približno 4,1 stepen. Iako ova jačina rijetko izaziva ozbiljna oštećenja, posebno kod modernih i dobro građenih objekata, starije zgrade i konstrukcije mogu pretrpjeti određene posljedice, poput manjih pukotina na zidovima. Nakon glavnog potresa zabilježen je niz slabijih naknadnih podrhtavanja, od kojih je najjači bio magnitude 2,1 stepen. Stručnjaci napominju da je za region Sjenice karakteristična produžena seizmička aktivnost, što znači da se u narednim danima mogu očekivati manji potresi. Ova pojava, poznata kao naknadni potresi, nije neuobičajena i obično ne nosi rizik od ozbiljnih razaranja, ali može izazvati dodatnu zabrinutost kod stanovnika koji su već iskusili glavni potres. Građani se savjetuju da ostanu smireni, da se pridržavaju osnovnih sigurnosnih pravila i da budu spremni za eventualne naknadne potrese. Preporučuje se provjera stabilnosti starijih objekata, izbjegavanje boravaka u blizini oštećenih zgrada i praćenje zvaničnih informacija nadležnih službi. Zemljotresi su prirodna pojava i dio seizmičke aktivnosti regiona, a stručnjaci ističu da pravovremena informisanost i pridržavanje preventivnih mjera značajno smanjuje rizik od povreda i štete. U narednim danima očekuje se nastavak slabijih podrhtavanja tla, ali bez velike opasnosti po život i imovinu, uz napomenu da je potrebno ostati oprezan, posebno u starijim objektima. Ovaj događaj je podsjetnik da seizmička aktivnost u regionu nije rijetka i da je važno da lokalne zajednice budu spremne i edukovane kako bi se pravovremeno reagovalo u slučaju većih potresa.